अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा मदे एप्रिलियागी अपांबा मॉडल सिंग सुपनदगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरे अकुपा मरोल किदमक कांटेक्ट तौबिराउ 9089895330 अमदे 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैवन अमदे संगाई प्रो खुदोंचाबा सी मांगहनबिगनो ngasimak कांटेक्ट तौबिराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्रमजरे ELITETV न्यूज़ एट क्लोमिंग ता वीडियो सो हम तराव नोसरी मनु नंगसी इम्फाल फोंग पाउसे सिंगदा करी करी मनु पाउ याउ खमिन से हम दले बसी पोंगना फम पाउसे दा मिसे मियाम ना कुलाई पियु हाइरक पसी सिविल वार बाटोन तोबनी गवर्नमेंट ना आक्टिन लोगदबनी आरके आनन नुंग किनथरक पदगी टैंकर की हेल्पर अमा सोकले ड्राइवर सिंग ना पुसले ले पोलम सिंग कांगलुक खुदी मकिनी TDC मणिपुर दगी तोखाइना तारगे हाइरिबा MLA तरा एक्शन लोगदबनी ओजोय समरेंद्रम सुंग किरण कुमार फंगनबा TVU लोइने विसिंग त्रिपुरा ना तेंगबांग पुलम सिम थारखरे जोन स्कूल की DDO इंचार्ज हापु एआन ऑपरेशन चथदुना बंकर कुनिन थोरम थुगाइखरे इशानो वर्ल्ड क्लासिक फिल्म वन सखंगले एक्टर कांगबम तोमबुई काय खुनबो उतखरे कोकोमीना सिक्योरिटी एडवाइजर अमसुंग चीफ सेक्रेटरी का उनखरे हाइबसिना खोय पुंगना फंगी मरो पावरे मथंग लेबसि नारोल के थौदांग दा कुकी MLA सिंगना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह सरकार का मखल अमतगी वारी छनदना वारेप लौखरे ngasi su pung manga dagi mari fawa curfew komthokani MLA taragi mathakta matik chaba action launaba speaker da complaint file tokre ojoy governor na DGP galone na law and order review tokre lamai tharamre bungban khulen dagi Assam rifles na IED recover tokre khunja singna khul ngak lebasi security force na silagadi santi hanjelakani thajai kokomi मियोय खरना गाड़ी सिंगदा चेक तबक थबक चिथरिबसी लेपकदबनी JTC हाइबसिना खोय नारोल थोदांगी मरु पावरे मथक लेबसी छना लेबकता कुकी MLA तरागी मथक टैक्स लखना बा स्पीकर द वखत क्रे मणिपुर थुगाइने बसिन बा MLA सिंह हाउस संगन बचुमदे ओक्रम जॉय सु टोंगनबा BJP की MLA मरीना होम मिनिस्टर द चे इखरे खोंगजो मेगा टूरिस्ट सेंटर दा मई थारमले फैक्ट फाइंडिंग टीम ना मणिपुर की गवर्नर उनखरे मणिपुर की वाथों की मतंगदा मिजोराम की CSO सिंगना होम मिनिस्टर अमित शाह उनखरे कर्नाटका की अहम ताकत के सीएम सिद्धरमैयाना ओरगनी हाइबसिना खोई सना लेबकी मरु पावरे मतंग दलेबसी संगा एक्सप्रेस ता MLA तरा की मथकता ओजुने स्पीकर द वखत क्रे आनंद MLA तरा की मथकता FIR लखत कदबनी सु सांगदोक्तना MLA मरीना होम मिनिस्टर दक्षिण क्रे उखुल डिस्ट्रिक्ट की खुन तरेत ता चंगजफम लौरी कर्फ्यू थुगाइब सिंह चिराग पीखरे हाइबसिना खोई संगा एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग लेबसी ECL एक्सप्रेस ता लाइफ सेविंग ड्रग्स से सिलेक्ट्रे निमित मरी मंगानी की मतुंगददी हिदाक फंगदबगी अवाब मायोकनरगनी कुकी मिलिटेंट सिंगना मिचम द ओनसिलकलिबसी येंगलगा सुगी सब कांगोन सेमदो उ कोकोमी MD सबीर अहमद की जुमदा हांग रिलीफ कैम्प दा इमुंग निफुतरो की म्यूसिंग जंगजबम लौरी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ना गवर्नर उनखरे हाइबसिना खोई ECL एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग दलेबसी इरेबाकता कुकी एमदी मैतेगी लांजाव ओंथोरकपा लाइबक थीबनी थौदोंसे मणिपुर की फुरुप सिंगी मांगजबनी लुपसिंग सु सांगदोहंदनबा MLA मरीना वकचरोल पीखरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबा MLA डिस्क्वालीफाई तौनबा तक्सिनखरे पुकचाक पुरकलेबा ड्राइवर सिंगदा मखल अमतिगी एड पीबीगनु मौसागी पुनसिदा हंजनबा होनसी खोंगजोम दमई थारमले हाइबसिना एरेबाकी मरु पावरे मथंग दलेबसी हुएलन पाउदा नेशनल हाईवे अनिदा पल्लिबा गाड़ी सिंग लेंगांगना पुसिलकपा ngamdre हाइदना वकलकले हाई कोर्ट ना होम मिनिस्ट्री अमसुंग मणिपुर लेंगाकता हाईवे अनिदा हिंगबदा चंगबा पोलम सिंग पुबा गाड़ी सिंग खुदक्तगी पलहनदनबा खंगनखरे
Congress की fact finding committee अमसुंग MPCC की leaders सिंग governor का उनकरे sorry इरांग असोल बसिंग तेंगबांग पीबगलोय ना अमहोना खुदा लेता ना बतक्शन खरे BJP MLA Marina Manipur Mausa की फिल्म हंजिलना बा खुद थिंजिन बियु है ना Home Minister Amit Shah दा हाइजखरे हाइबसिना कोई वेलन पाउगी मरियो पावरे मतंग लेवसी संगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन नि Yarabasi, 4 BJP MLAs urge Amit Shah to abrogate sue. Public demand to cancel sue pact grows louder. Nisikan gives Manipur's story to Astak. Manipur's narrative reaches Hindi viewers. Tag NS37 TDC to transporters. 28 vehicles arrive. Haibashina Koi. Sanga Express English edition Gimario Power. Matanglipsi People's Chronicle. People's Chronicle da no dialogue with Viren government. Cookie MLA CSO. About BJP quartet joins and sue call. Naga leaders discuss ethnic classes. Mass sit-in continues against Sioux militants. Kuldeep, Chief Secretary Kokomi Hall join meeting. Explosive recover in Bongbal Khule. Riot hit people stuck in Kangpopi reach Sisipu. Scribe bodies urged for lifting internet ban blockade. Hai Vishinokoi. People's Chronicle ki Mario Power. Matang Lepsi Imphal Free Press. Imphal Free Press Yaribasi AICC raises relief and rehabilitation issues with Governor. DGP P. Dongel briefs Governor on security deployment. Although 6 speakers intervention. Time to initiate self-defense mechanism. Kokomi. Protests held across Imphal East West. Police foil attempt to dismantle barricade. Fact encounter case. Supreme Court gives time till August. 110 goods trucks reach Imphal. Haibasina Koi Imphal Free Press ki Mario Power. Ngasi Imphal Phangwa Pause singi Mario Power khara mate te issue matang dane na baje online de leriba si Manipur ka sanai ba social activist Dr. Yendrembam Kiran ni Kiran bo hamra taram okcheri. Kurun jari taje. Kiran Maru na ngasi ki Pause sing de yariba sing si mamang thamja khre ko yamna ayam thaja da ba mamang da su koi sigum ba crisis is thok da manate kuki naga gi marakta duga mite pangal gi marak thok ki adubu yam sang na chatha da na ngaki saung na ba कोई इमु मनुंग साउनबा मचि मनाउ साउनबा ममा पा साउनबा अदुम याव ले अदु हंदक किसिदी थवइना प्री प्लान तौरब्रा हाबि अचो वहा म लोइरी मरुइना खोय कुकी एमएलए तरा बीजेपी की तरेट केपी की अनि अदुगा इंडिपेंडेंट लेबा अमा यारग मोय तरा ना खोय अमित शाह उनखिबा अदुगा तोंगान बा सेपरेट अदुगुंबा एडमिनिस्ट्रेशन अमगे मखादा लेगे हाबि गो फम सी खोय याम खंगदरा वफम नि ngरang su खोय लेट पाव हाबकिप ना हागि ले खोय इम्फाल दा वैली दा अमोन हलरोय सिरे बसु सिजग्रगनी हाय फम सी ले लग मसी मखा तारबरा तोंगान बा मिजोराम दा चतना मिजोराम की सीओसो सिंग उन्नबा मयाम सु लेरे ngरang se Manipur की veteran politician अदुगा खोय heavyweight याम क्वी ना सी लमद लेराबा खोय ओक्रम जोय ओ जोय ना मरुइने एमएलए तराना लोरिबा खोंथांग असदा होजे फावदा Manipur Legislative Assembly की मैकेदी करीम तब फोंदोक तबा मसी मुखोय तराग मथकता एक्शन लौनबा स्पीकर द वखत की बसी ngasi की पाउसे सिंगदा कोई की फ्रंट पेज दा हेडलाइन जोइन चाउना लेम फोंदरे ओक्रम जोइन फोंदे वफम सी किरण सु लोगी स्टूडेंट अमनी मरुना अखोय ओ जोइन फोंदे वफम सिदा किरण गे करी मोलेम थम्बिके ताजे थमजगे मसी कोइन ममांग ताजे का न्यूज़पेपर डिस्कशन दा ngasi manga tarukni mamang da naina badu yaw ro wafam amani masi ai samanu su masi kano ma speaker da complain ama tauge masi koina rule of procedure and conduct of business ke rule number 300 ke matungina citizen singna koigi MLA elected singna trage any representative oriba praja singna katukan taw sing jig batakta wakat pa ya wi adum provision ama dum dai ngasi fawda Manipur da aham boina history da ojoina wakat liba posi oigane na pawung joina wakat libse na ina khanjai ai khoi chu basi wakat keran sem sai ado batongan ba marum pang sing isang myang ara mukti koi tana ai ja auru session oin leibini husik se aduna tanara kan da koina masi tawsen leiringa da smaina lerik pasi yam nuai ba masi praja sing da fawi maram de koina hojik Manipur praja mo ina koi ta sengna hojik rule of procedure and conduct of business haiba sigi rule 300 si kari no haje praja mo japsana khangge adu koi elected sing ex MLA sing adu hojik lai MLA sing di loin mak masi khangam gani khangbam thoi masi complaint tawba yai adu ai koi ta sengna ai koi elected amo oina ngasi leira kan da ngasi koi ki tongan ba tholai ba statement sing da koi separate administration ama talakpa sumba separatist movement da yausalakpa adu ga masi ki pot mayam je koi threat leira kan da yaubani na haiba yaroi do pot am ka masana elected amo oi bigi masa ki dai ta khangja wafam da ngasi MLA tarana soi to budra makoi mari ki chumi aruga makoi taru ki lale haina ba mayam gi matakta Mizoram da chata kanda
Mizoram ki civil society organization mayam ka phal kanda apun ba tribal ki future protection ki damakta ekoi thabak khara packet pa mathau taina kaina tawba posi masi yam ikai ningai thabak ni elected amu oibagi masi mathau tang masa khangdaba lo khangdaba rule lo chadan den ngasi bau de kona lawai basing se makoi gum mayam na thokpane na khali ngasi siri lepa hokipna ekoi ta chengna horticulture minister mo na manipur gi adugumba ma dai ta leba misik amuna leiba ngasi adu ko lokhotriba posak misik amana fawda ekoi imphal da amkana manipur da leibada mayam khudung chada pot am leire aduna separate administration ama ekoi sumaina talagani siri environ sing na lusing ba sarkar BJP sarkar asida ta chengna kari ko makal amatagi negotiation point na purukna wari saba dialogue toba tawroi kaina makoi gi Mizoram mi khanda haipasdi michian michibong gumba mi amana elected orudo mi amana haigada wa ta chengna lo khangda mi sak amana haigada poto ngasi lo maker amne leiriba kangu singna lo thugai kanda lo gi wang mada ta chengna separatist movement chawatpa adugumba lalhoba Myanmar gi changpa kangu singna thajaba kangu singna injal kanda Manipur kunai thugai na bane leiba pota makoi gumba mayam na tongan tongan ba thugai na ba lalong singdra mating pangchen bane masi lawdaba ngamoy ngasi Manipur government gi maikai degi India government gi maikai degi aikoi gi lamdamasta santi purukna bu khona riba singsida yekai thugai ba hana tholi ba se makoi sumba statement mayam asina innocent people mayam amada ta chengna atopa yamna nuaita wakal mayam ama pon bagi madakta ekoi communal tension sagatpa communal riots sagatpa civil war sagatpa ekoi amaga marakta ngasi yellow fruit pone leminam ba mayam marakta ju masigi tangdu laita da punsi tholi se makoina responsibility lawgada bane aduna handak Manipur da ekoi sumba thokiba so sampur gi adugumba relay amade torbungi mai thapata gi haurga thokiba de haina chignariba hoji koi mayam unariba media da tongan makal gi adugumba court mayam tawduna haina riba social media da langriba mayam sigi marakta tholi pot mayam singse makoi gumba mayam masina manungda pot yak pe yaur kanda suspension of operation da leiraba ngasi government of India Manipur government amati suspension of operation ki group oriba kuki militants kangu singsigi sign tawna leiba pot singsigi manungda makoi su masigi mong injal kanda yaur ra habje praja sing hanga ise makoi asumba singsigi statement singnani ekoi Manipur government loinamak Manipur government manungda yaur ba khuding makse lawmaker singse law khangdi haiba yarwai adubu masidi ngasi koi ki let pau haukip na ga haide posidi India gi law da succession law gi matungina madi criminal charges magi kano tawbu yaba poni manga tawrise aduna huji o joina rule of procedure control business ki rule number 3 ke matungina wakal aiba makoi ki matakta speaker da thangal aiba che complaint je speaker su tarai lobum thokte aduga huji aikoi separatist movement yausal liba makoi MLA tarasi ki menung da tareti BJP ki MLA ni haiba je BJP na double engine government ni Manipur ma center da pale hadaga ju BJP na imong manungi aikoi gi adugumba poni ai MLA singi manung ne na kanna bo khona ba aduga makoi bu kuption na makoi ge maral singi kuption na bo khona ba taraga di aikoi tongan tong statement ekoi yamna nungai ba statement amaka ekoi praja singna nungai ba thajaba pi ba se ekoi hana nauria pakang lakpa kendra gi MLA siri RK anna ki mayum da pangtokpa mifam amagi adugumba pota karpa da masidi civil war invite tawbune haiba se ekoi na jo hana haidra ka lakpa adugumba su militants kangu singna people sing the oliba aduga reserve forest protected forest aduga drug ki popi gi mari le na plantation yada bai makta makoi gi right violate tawena tholai ba konthong mayam singse konthang mayam singse adugumba MLA sing smai tholok pasida mayak shekna ta emadudi makoi jo hoi makoi gi mayum mai thagre general public mayam harupa mok ki adugumba jagada makoi BSF natana tai kanbina ba laite kai ba magi statement tholokpa mangonda karanta na adugumba yengim laite haiba potche makoi na elected ama oina adugumba makalgi mai chainga da thau hijan magi mauta magi community magi constituency magi jaga sing da madugi laiba praja sing da phajan punjana bagi pot ki mahutta ona taina ba madugi praja sing mrte hena wana bai da makta thokpa ya ba wahi wata sing tholokpasdi yamna laibak thiba lo masak khangdaba laibak masa ta daba elected amorsu elected oiroi doba misak amagi khonthok ne haina lawi tasengna mahangna horticulture minister oiribase Manipur praja miyamgi Manipur gi adugumba lakh kunthra mari manga leire ana panaraga su census report ki matungna lakh kuntre ko nipal leiriba Manipur praja miyam gi mihut ni mahak only mahak na kari ba jaga adugi mihut natte ai Manipur praja miyam community masing yamna leiba community kunthra ga mari recognize tribe leiriba community nifu hena matak leiba indigenous people mayam ama nuksi sanana leiba poto makoina aduguma wahi mayam ama thugaira kanda ngasdi Manipur leiba civil society organization NGO maira pai bis adugo nupi gi sansthan loop mayam nupa nupi mayam khatana
ngasi santi gi makta larokpa mayam singse masi onatena ba wan thok mayam ama thokna bani haina lawi even governor na justice committee siama kanda irang sigi matang da kupna thigal ani mang da haigi blaiba wapam sing aikoi ngasi ningsang ma thok dai ngasi manipur da state amadi central forces ki madhugi singduna aikoi tasengna kari hai tare aikoi mayam sigi control toba ngamdabagi pot lakpa aduga CRPF ki company humfuga ni thoi aduga army ki kalam sama kuntra thok lergasu national highway anida national highway number 239 da aikoi ki lifeline oriba essential commodities for iba mayam singje masi baw the protection nintina toba ngamdrena manipur high court na manipur government the people direction ngasi khabar da mayam da yoriba singje paru matamda yamna nungai da total failure of the system of democracy and the elected government amal laibagi ekoi miyam gi mute ching laibagi ekoi gi adugumba mayek seng na mami taba khuruk pase malem gi lewa athai mamangda malem gi praja singi mamangda malem gi phurup sa singi mamangda ekoi yamna ikai phiruk khumba potma ngasidi ore kanana tholi manipur government gi state government da yoriba legislature singi adugumba daita yawdabra haibda ngasidi MLA taraduna masi irang ji thokna da achauba mateng pangsan ba mai hajan ba petrol hajan ba aduguma thau hajan gi potma tholai ba potse manipur lenga honorable CM minister yauna speaker yauna any mari lainaba concerned authorities na ngasidi adugumba liberty equality humanity amari justice pina bonabada achawu thudang lobum thui ekoina maswaida tumin laithokpa taragadi masida action lahudba taragadi elected amana phawda sumain toragadi unlawful oiba organization activities mayam ama ngasi satabada prevent tonaba dum India government and state government na mayam ama ekoi paikaliba policy program singse loinwa fail oigani aduna ekoi gi tasengna unlawful activities prevention Act 1967 gi matungina adagi even terrorist myang to matungina makoi di terrorist sing gi matungin ba nataga terrorist sing gi advice torga lerba nataga terrorist sing gi adung manongoi beral matona jagoi saba elected amani hana praja miyam gi marka thoi ba awan ngai myam taisina na khona drabagi statement myam tholok pase aduga tribal community gi damakta adugum batongan ba phire mama ware mama lawra kanda ekoi even elected oidiba head oidiba minister myam gi hot oidiba chief minister gi wafam amata da ekoi sangdai ne wari saroi kaina tholoba pochidi yamna pangdaba aduga tasengna haitara ina hanjan haibi wafam nate yamna lewa ngasa ta daba aduga elected amagi adugumba magi karino leibam thokpa ai oiba poto haibi bokta khangjadaba makhagi status bokta mention tawbu ngamdraba pot amane na lawdaba ngamoi maramaduna ekoi tasengna nannaga tribal organization singasu ekoi gi political consultation program ama ekoi tasengna aijul da phangre aduga future of the tribal gi amato en lemina na ba sem sare aduna masigi atop area sing da ekoi spread tawnaba honagani kaina haibasi communal tension mayam sagatpa communal rights civil war sagatpada hena baton tokson bani haina nga sagi MLA RK an nawya pakhang lakpana haribu swaisa mayek chengal ai aduna masda no dialogue with CM haibasi chin kuki mejo jomi amadi mal kangku tribe MLA sing logiba resolution gi manung da yawre na ngasi khabada hapak pase yamna laibak thibani aduna ngasai ekoi pabung ozoina yamna logi maram dasu aduga legislature gi marak dasu sangna yawbira makana manipur elected amoina laibira maba mahakna ngasi rule of procedure and conduct of business ki rule number 300 ngasi hamoina manipur praja amoina koin tajabada history da iragale horodoba sanagi kalini yekle hodo mong ngasi complaint to hor pasina mayek singa tai loina adomba BJP ki MLA marinasu chugi ground rule thugairaba makoi aduguma kangku singdo madugi suspension operation kakthak phiro kaina home minister da wakat pagi thaklakpa masa gi MLA singna ngasi ex MLA singna lora iba daida singse ngasi de makeup thokpa hore MLA mayam ama ex MLA mayam ama prajam yangi da makta sumbo wara matamda law MLA ama ni khatang koina urambado mayam ama ngasi de makut khut samna duna ekoi majority ni minority ni natraga ekoi adragi karakpani apik community de karakpani haiwa wakal thado kanda ngasi phawda ikone ningsang biyai 1991 92 adwaida kuki naga classes ta majai community na logi ba thongdang do madu ikone kuki mission sangbi wafam natte naga ge against laibagi wafam natte manipur gi apun bagi integrity da singna bai base india gi integrity da ikoi singna bani aduna masi gi integrity po da singna ko po singna bi yaroi kangum masen khana bi yaroi ikoi nungsi sanan lai minaga da bani furup asuk yama tamina ba marak sida furup ani khada sana ba tolok poduna maram mo kan community me wan bi yaroi haibagi kano da ikoi na madu mateng pang gi benen lawi masi ai
पोसी लांबी आई अदु आई ओपिनियन ऑब्जर्वेशन दा एकोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम लोगिबा कांगजे बुंगदा मयाम अमा मदुगी रिलीफ पीगिबा मयाम कोइन मदाइ निंगसिंग बथामी इवन इमुंग मनुंग खना चनेबदा मैतै मदि मैतै पांखल की मरकता नुंगाइ दब थोदोक मिसी मिना थोकबा हाना चोनेबा थोकी अदु इमुंग मनुंग की थोदोक अमगुमना अदुम यामना तपना इंग सिना लोशन गिबदो ngasi adukumba koki community koki gi ming lawra kanda illegal immigrants influx of pa mayam ga mateng pang janara kanda ai koi swai da gi haurak pa mi yawra su natraga koki maratu gi community represent ro kan koina communal sagapi wafum natana adugumba miut oiraba koki mi yam represent toriba amana yamna adugumba responsibility masak khangdana tholok statement sing adu tholaga di atop leibak thangna basing da bok chatla kanda wakat pa mi pham phamba mi chen amagumna masagi maram namda masagi adugumba pota phamaga bok tawbungam dadana thangna ba kanoda state sing da chalaga state sing gi miut sing representative sing aduga any koi central gi adugumba mari na concern authorities sing da tongan masagi furup katangi oiba mawong da wakat pa manipur apun magi saktam da kairak pa yaba pota madugi wafam ama bok thamakta ba se masidi yam laibak thibani makoi gum mayam sing asidi sabchana amok khana manipur gi soil da manipur gi laimai da miyang gi mihut oina representative am oina thakat pa yada mawong da ngasi adugumba ikoina rule of procedure and conduct of business ki adugumba rule number 3 and ki matungi na pabung joina wakalai ba potse speaker na su yam akan ba makanda action local aga bjp na su maki manungi oiba maki masa manau tare yauri atop ahum maga madugi mo koi taran toroi potse makoi tara disqualified to thokanda makoi gi matakta chapchaba madugi legal yo action sing local na bona bada masi chapchaba step sing local da taragadi manipur khunai se matam kharagi matungda elected na kanano non elected people sing ordinary people laymen sing na kanano administrators sing na kanano adu the constitution of india na piriba divide toriba ekoi powers me am towan pyramid division of powers pyramid elected ki legislators sing na kari tawgani executive sing na kari tawgani aduga judiciary sing na kari tawgani fourth pillar of the society oiba media sing na cooperation spirit news sing na praja sing na crime of pangani hai na sing ba mayam sing sigi mathong murang khangdaba law sing si marang turang mong da lehela kanda madugi law gi chanafam sinafam khangdaba aduga world gi na maliam gi na kwai di fazaba constitution chingi manungda ama oriba india gi constitution gi manungda piriba provision mayam law mayam ipc gi crpc gi any port xyz gi concern law mayam se phagi ta thorokpa pot ama oida chatkani na lojai ta jit maram maduna aikoi law bu kai khumnaba law bu khutta paiba yade habisi khangna bai damakta adugumba elected oiba singi masagi mathodang masak khangdaba masagi praja miyam dugina yanaba khuba khunaba natra makoi adugumba manakta chalakanda maki vote kanaba elected amoina makhata na oiba phangna bai damakta khurumba makoina haiba yanaba honaba chatnaba yana chatnaba honaba aduga assembly gi house debate tawangam daba house manungna debate tawangam daba mission namagumna laiba aduga tasengna makha leibak sigi oina oiba chapchaba wafam puthopgi muhutta masa gi constituency jaga adugi masa khara pukhatlakanda leibak miyam gi thubak tori praja miyam gi mihutni praja miyam gi awaba menaba honari praja miyam gi ahoba menaba honari haina media da xyz jaga da social media gi platform sing da xyz ta thangkanda honar kanda masagi tawdaba thabakti tawdaba mayam ama lairiba singse mathau mangam masak khangdaba singse amuk kanna adugumba miyamgi mathau mangam pangthokba miyamgi awatpa menaba ahoba poros miyam tholaiba aduga sungba tawan ba tension common right thokdaba silba mayam singsti logi matungina punishment pioba chumme se tajit ai samai tamjaningi nataba taragadi aikhoi lo khangaba aikhoi bu takpi tabni mangam mayam amasu manipur ngasi lairi tawan ba matters singda tawan ba judiciary gi thong thinba yai haina su tongan mong da chinjin ba man ba mayam amasu ngasi de koina urai aduna ngasi gi thoiba khusem iran sing sidi ekoi gi su gi business that came masing thidokpa su gi business came da makoi gi adugumba su gi suspension operation yauriba makoi gi adugumba mi masing se kaya no am masing kaya lai haibna sing ba sing ka puthokpa mathau tai tongan ba social media da nuai ta ba hate speech mayam amana awai kum tumna ba mayam sing se ekoi masi ekoi na media da ekoi ngasi piri be statements natana masi khumna ba ngasi fawda yaudri ekoi yaung ba phawri kari mukanda aduna sima mayam sing se ngasi di educated illiterate mayam ama su thon ba mateng pangchale aduna taseng larik haijada ba taseng na larik haiba kharagi natraga yamna influence piba ngamba adugumba praja kharagi natraga elected kharagi wai singna larik su haijada ba mayam amadi hummaga chatlakanda makoina haibado ekoi miyamgi mihutni makoina haibado chummagani haina khallaga chatpasu yawoi hainingai leite sigi marakta ekoi amatu ni hingminagadabani ekoi khada chanebe yade ekoi nungsi chanana leiminagadabani hai
हाइबा अखोई कुकी की फुरुक मरक्तगिसु नागागी मरक्तगिसु मैतै पांखल मरक्तगिसु मैतैगी मरक्तगिसु लेइबा मयाम एनी एक्स वाई जेड लेमौरिबा कम्युनिटी मरक्तगिसु लेइबा मयामना खंजरिबा वाखलोन मयाम सिंगसे मपान थोकांदा ngасidi फोंगना हाइबा ngamdaba लाउबा ngamdaba पोत सथरकपसे मसिना अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल अखोई लॉ द पीरिबा मयाम सिंगसे इसाना इसागी राइटिंग जे वायोलेट तौबा मांगनबा नतर इसागी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मसक खंगदबदगी थोनबदा मखोई अदुम मयाम मतेंग पांगबनिना मखोई असुम मयाम की पनिशमेंट से जब साना अखोई मसि थेंगनबम थोई अदना अखोई जानेरोंग ऑल जानेरोंग स्टूडेंट जानेरोंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट ना वाफम खरसु ngarang thamgibada अखोई निंगसिंग छरबदा मतांग असदा मसागी लम लैजदबा कांगुना तोंगानबा स्टेट नत्रगा ऑटोनॉमी तानबा यारोय कायना हारेबा पोतसे मसि फाजन पुंजन ngamdabadagi khangba ngamaktabadagi adugumba masagi yumpham laitaba masagi haurappham khangdaba illegal immigrants aliens kangu singna adugumba Myanmar romdagi maruin changpa singna kuki haiba phurup sigi maikhum upsalaga kuki gi asingba representative oiba sing phawda influence tawsalakanda makoi towan towan makki lanjang chanjalakpase khangba yengba ngamdabadagi tholokpa statement oidamba yai haina akoi logjai aduna akoi separate administration ama separate kano government ama semnabagi adungba thangkalaiba singjidi masigi pose ko yengchinba chumi hauzik akoina sumba mayam tholokpasina ngasidi politician amadi officials sing marakta or administrators sing marakta tongan tongana khaidok khaijin khaibok khabuk taiba manba mapan hadum tadam manba pot mayam musu koina urai aduna akoi chap chaba len policy ma leitabaduna sumba issue mayam singse lamgi wahau tokki loinak tholokpani aduna Manipur sida chap chaba land policy ma sema kanda common law ma sema kanda akoi se samana ba miyengda yengminna ba khona bada state government ama central government ani authorities oiba mayam concern singnasu khona birakanda akoi community amatang leiba nate akoi gi lam se aduna akoi community mayam ama leiba lamni aduna akoi wangang ba matamda wahi thamba matamda akoi na ngasi ngangjari basisu masi furup amagi against communal tension communal rights sagataba civil war sagataba haibadi natte adubu akoina haiba singse chap chana masigi si wakhang ahi mayamna su lali taka sumi comment kiran haiba si lali adu si tawi haiba su adum haido osin tawna akoi family gi oiba imung manung gi oiba Manipur gi society banung dalai minariba indigenous people yellow fruit mayam singse punna phaminaraga amuktang masi waro sinama poroknaba ngasi gi adumba akoina haijaba Manipur state legislative assembly haiba se masi Manipur represent tawribani Manipur प्रजा मियामगिनी लो मेकर सिंगी फंबमनी लो सेंपमनी हाबसे काउबीदना अखोई चपचना लिबर्टी इक्वालिटी ह्यूमैनिटी अमर जस्टिस तो फंगनबैदमक्ता अखोई मसिगिसे पुन्ना अखोई होनमिनबा थौदांग लौमिनबा चुम्मी रेस्पॉन्सिबिलिटी खंगद्रगा अखोई राइट खतंग सिक तौबुदुदी मदु अखोई ड्यूटी मसक खंगदबा कांगुगी लिस्टनी हाइना आइना लौजै अदना ड्यूटी चपचना तौबियु इसागी राइट चपचना सिक तौमिनसी अखोई अमतो ओइबगी वाफम अखोई मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकपियाबा वाफम अरुगा लेबाक सिदा अखोइना थोइबा तंगतु लेतादबा मयाम सिंगजे कुसेम पोत ताहंगुम जाबजे अहम राउंड दा इताजिस माइ खंजे फजना डिटेल दा याम फजना थंबी किरण मरुइना कोई ओरी फिल्म सिदा कोई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ना कई तोरकदगी हाइबसु दका ओय चेरे सिदा कोई यामना इंटरेस्टिंग ओइबदी कोई मणिपुर नुपी मरुम ना फोंदोक वफम अमसु लैरे हजु फावदा लैरिबे सिदा कोई कई हाइबताई अतोपा लानमी सिंग संगछल इब सिंग असि मखा की जगह सिंग थमदबग वफम सु नुपी मरुम थमी अदुगा अखोई मरुइना कोई कांग्रेस पार्टी की जयराम रमेश ता फोंदोक हजु ओरिबे फिल्म मसिदा कोई ब्राइट के प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर ना करि वफम अम तब फोंदोक्तना लैबसी करी मरम गिनो हाइबा मणिपुर हजु फिल्म सिदा हनी अदंगनांग सि कोई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम अमा कोई दिल्ली दा चलुबा ngarang गवर्नर उनगरे ngarang निमिदांग सि कोई फुटेज थाजरके अदो मखाता ना ngasi सि कोई पुंग 10 दा कोई मीटिंग तौगनी जयराम रमेश मागी ट्विटर दा फजना इरे हदना हौजकी फिल्म मसिदा कोई ऑफ कोर्स कर्नाटका की इलेक्शन लोरगा कई मखरादी तौरकद्रा हाइब युफम जे चिंगनरगा लेबनी हजु फावदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना करी मफम त लेति ऑफ कोर्स अखोगी रेपेरेशन फोर्स करा थारकपा मदुनतना हजु लेबसी याम रिलीफ सेंटर्स न वासलकपा मयाम सुलेबनी चाना थनबा लेसिलक्तबा एट द सेम टाइम हजिक सिमु ngara Manipur Chemist and Drug Association hai pung akhoi numit mari mangani dagi hena life saving drug lesilaktre hai aduga mayam singsu tha gi khara khara leiram budo pulap lesion gi ba lesion gi sna maram bora khana praja sina awa mayung na ge hai hauji leiri besida film sida central government gi adumba yamna koi meaningful oi ba hai tare taru ba तरंग बा थब अमता लखतपगी ममी से तादि हाइबगी अदुगुम्बा कांग्रेस लीडर न सिरु मराल से स्वाइदि करी हाइबनी
ताजित matang aside khona congress ki natraga bjp ki wafam da pusala kan na base hoji thoi ba state ke burning issue da ai pot di machine na janing de aru every khoina khoi isa isa ki political miles kar lawna na ba puta statement me ama thok pusu machine pamja de aduna ta sengna ground reality se khanga kanda khoina kari taw ma thok tai haiba taw do ta sengna thabak oina upi ra kanda khoina wahi no ina media da propaganda tar dai ba do madugi muhutta taw pamjai aduna khoi hoji tholai ba sumba kam riot aduga any sumba tension sakala ko potse masida mateng pangchaliba mayam singse koi indian ki penal code ki section 153 amadi 295 or 295 a gi matuk non available so oiba makoi punishment mayam adum piba yabani aduna masigi mayam singse koina ngarang sumba irang mayam se thupsin na boita makta awang ko thaki state amadi central gi forces singi mi phuma ma fa se marda phangre top top pa keno hai tare mawong amada makoi masi lotion ba paikhat na hona gani kana harik pasi masi taba yamna nungai masi ki chap chap manung po singi loin tak tok ko taraga su masi da kari hai tare koi na madu thab ko na paikhat pa ngamoi do ni na ai koi tongan tongan ba group organization singna ai koi ngasi tawri ba pot mayam singse ngasi de ai koi na ngasi haijari ba pot ne ba ai koi husik ai koi na bababong joina ngasi khoi ngasai mamangi round ina panjagi bdo rule of procedure na conduct of business ki rule number 300 ki matung ina complain ama ngasi tawrupa ho ba haiba se praja sing na o sumba masu yaboi de haiba pot se masi khangan ba pata masi ngasi tambira iba pot sing masi mayek sing rai pot sumba sing si oina praja sing de ewe on bam dakar oeba ngasi lo thugai di ba singi lam dagi karak pani or any cookie fruit dagi karak pani har ga ju let pau haukip na yamna kari hai tare statement tholakpa matamda maksi elected mani kau thu akanda tasengna madu laloba mo oribra laloba ni insel laga lauribra kibadagi lauribra antar ka handa ki potai tor lauribra mahakna tongan ba separate administration kaina law maker mo oriba ma khoina ba ko smain laur ko pose law gi matungina rule gi matungina laidi ba chana bi chana kangong gi matungina india gi constitution na piriba law gi chana kangong mayam gi matungina ai khoi law pai ba ya de ko law gi matakta kanam ta leite achau anem ba awang ba leite law na loina police society ma fazana chatna ba law je semami bune haiba se ma khoi da khagan ba ma ताई बा हुजिति अदुना मसै द कांग्रेस के हाइबो वफम लैते बीजेपी के हाइबो वफम लैते तृणमूल के हाइबो वफम लैते जनता दल के हाइबो लैते सीपीआई के हाइबो लैते लैबिरि बा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मयाम सिंगसना ngasi फावदा एखोइगे हुजिक एखोइगे मणिपुर के अदुगुंबा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगना कारण तरक मतमदा नत्रगा मखोइना अरानबा थबक अमा तौब मतमदा प्रजा मियाम की मिहुट अमोइना अरानबा थबक तौरे जि खंग मतमदा कंप्लेन तौब याय हाइबसे ngasi प्रजा मियाम मिचमनदी रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की रूल नंबर 300 यावरी हाइबसे खंगोएबा मची यावरी हाइबसे मिहुट अमोइना मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कारइबा मिहुट सिंगदरजु प्रजा मियाम दा खंगल कांदा मियाम सिंगजना ngasi हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्स वाई जेता लोअर कोर्ट चलगा कंप्लेन तो उधरगसु अदुगुंबा स्पीकर की खुथांगदा और ngasi manipur da lairiba ekoi manipur legislative assembly ke secretary kaibase ekoi rule of law se masak yam phajana magi law sing rule of law chana ba pamba aduga law masak khangba magi chap chaba ekoi democracy sat lebak amada ekoi assembly manung da kari tawbi law masak phajana khanga ba misak amane se ekoi na khanga da buni aduna makoi gum sings da ekoi wakat pam thokpa jaga da sumbo wakat pa yari ko haiba pojo ekoi na khangba chumeba ngasi de ekoi panel mayam amana aduga media mayam amana ngasi praja miyam da ekoi na hairi Constitution के Article 19 Clause 1 Sub Clause A ना right to freedom of speech and expression जे मसी तोब याय मसी कोई न चच्चा याय एकोई की right नी एकोई constitutional right नी constitutional protection constitutional safeguard फंगने भी दमकता एकोई बु मिराई भी बात नतरा एकोई दा ngasi award पले रिवर्स सिंग एकोई लेंगा की मतकता नतरा any authorities की मतकता एकोई सुमाइन थंबे याय right to protest lady Article 19 Clause 1 Clause 2 Clause 3 दा पीरी हाइबर का सिंग मयाम सिंग से लाई बस दी खरा मखई दी खंगनरे अदुबु ngasi di एकोइना अहान बोइना मणिपुर की हिस्ट्री दा लेहौरगनी खनबा इवन एकोइ छानजु ngasi out of station ओइबगनी फाइल तौगेना मसी प्रिपेयर तौबा हौजरमबनी इवन अतोपा इनाउ सिंग अमसु ngara मुतो बरी छाइंग से हाइजरी बुदे अदुना रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की रूल नंबर 300 से यामना मरु ओइना मणिपुर प्रजा मियाम ना ngasi di खंगबा मतौ तारा पोट अम ओइ सुमा मयाम सिंग से ngasi एकोइना अवेयरनेस पीबा मतमदा इलेक्टेड मयाम सिंग सु एकोइ लॉ मेकर नि हाइबा तारगजु एकोइ लॉ थुगाइबा यादे एकोइना लॉ थुगाइरबदी नतगा अरान थबा अम तौरगदी एकोइ सिबोक चैराक फंगबा याय एकोइ सिबो अवा फंदा ताबा याय एकोइना प्रजा मियाम से मिसलीड तौबा यादे मिसगाइड तौबा यादे एकोइ दी अदुगुंबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯈꯛꯇ ꯇꯧꯒꯅꯦꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯎꯗꯕ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯒꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯀꯃꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯟ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯕꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯈꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯨꯠꯇꯠꯄ ꯊꯤꯟꯗꯠꯄ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯏꯉꯩꯗꯨꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯨꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯟꯊꯠꯅꯗꯅ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯖꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯇꯥꯖꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦꯟꯅꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ 50ꯅ ꯃꯤꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯄꯤꯕ ꯃꯥꯟꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯇꯥꯗꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯈꯔ ꯄꯥꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ प्रजा मिया मालेम ओरकपा मतमदा मणिपुरददी मदुगी राइट तुसु सिटीजन अमगी ह्यूमन राइट्स वायलेट तौबदन ngасidi thingjalliba posit thingjamum thokten lawi mase lan seran torpa singdu punishment piraga lore ngasidi aduga manipur gi tungi future backbone oriba education da mai onjal lakanda ngasidi laik laichu tambada onjal laga ngasidi manipur adum UPSC exam laiba tarik 19 da thagadaba tongan tongan ba exam haidokadaba tongan tongan ba school institute mayam mama covid ki checking waro matungda amuk su ngasigi kaisuna taba furup ani gi adugumba kuseng gi oba adugumba illegal immigrants influx tokselko mayamna thon ba man ba pot thon ba den ekon lori ba singduna ngasi manipur da achuk sang matam tarik ahum gi numit tagina ngasi tarik 18 jokselakwa numit taraga humdoi marini se ngasi di adugumba ekhogi right sing loina matlaga mangal lagana laiba dongna torokpa mayam ama sigi law mayam rule laitab dong tawba sing se atu matamda amicable solution ama for end of justice porongna bo khona bada mari lena ba concerned authorities or any ngasi lengak ti obri sing tobiu matai digi lengak ti yaudru mayam amana tongan tongan ma statement mayam am bisul lakanda ekoi mai hauring ai da marik tagi mai jaw bi horko hede eda chawba achoba chawba ekoi pokhai da nei ba volcano mayam mai gi sing mayam pokhai na ba khona ba thodok ta ga do mayam sum tobigano haibse tajit masiona appeal tawjage aduga particularize torokanda whether congress or BJP or XYZ party gi pota makoin tawba fainatra fati haibagi hoje ekoina comment people statement thopgi matam nate lebak miam praja miam gyan tahanaba ekoi kanna bhona bada relief kenda lanjeng rakanda wana leiba mayum makai lejerba mai thadrokraba maitai or any cookie or any other tribes ngasi leiba singsigi makogi sing yaifana ba sinba fai aduga hujik ekoi lo leiri haiba leiba
constitution gi IBC gi CRPC gi any law ma chani haiba lewak ta Manipur ngasi lengak sasan leitaba ko makoi tara gi adumbo constituency gi jaga manung singliba even Chosampur area da maitai na khundaramba jaga da fauba loina mak JCB toroga takhai ra kanda takhai ri manung da concerned DCs police paramilitary forces army na kaidau le hoyi haiba khang da bida ngasi media da paper da social media da or any photo oina punara kanda tribal peace lay na thazalaga thamkre koi sumai tawri haibna singba second Mizoram kain thazalaka welcome to Mizoram thabra singba mayam leiba sing adugumba aduga even Kangpopi district ta separate administration kain thara kanda tholokpa pindia da kaika uriba mayam sing se government ama pali lengak ama lady lawmaker mayam ama na koi praja miyam ngak seli praja miyam kiningai leite ai koi law na punba citizen ngatani law gi matakta ai koi leite haibadu ta sengmaki Manipur da rule of law chanari rule of law chanadi haiba anigi ngasi khada ba mukna ba lei mata rule of law chanari law lei haiba taragadi sigum mayam sisu karam mong ta kamaina loisan bigani karam mong ta kamaina masi thupchin bi gani aduga lana toriba mayam tawsiliba mayam sing aduga makoigi adugumba suspension of operation leiba kangunu su makoigi designated camp sing dagi endora kanda tungan mafam sing da building sing da leichalle aduga am pare ga leire hena akoi drone dagi number manba picture video mayam ama ngasi ikoi ni YouTube ta any media channel sing da u phangai mayam sing se waroshinama Ministry of Home Government of India aduga Manipur gi state government anina pulla kanda masi atopa lewak ngapalam gi lewak la kanda kaidong da waroshin purok yaroi isagi state ki issue isagi nation ki issue nation manung da laiba lawmaker mayam ama body mayam gi daita ni haiba se kangi da kanda masi waroshin na progna tobiu praja miyam na ngasi wariba numit mari mangani gi manung da nini humni gi manung da medical gi oiro ada chana thanabi polom oiro anything but sang the other posak mayam ama gi awat pa shortest mayam ama lakada laiba urak pa mayam national highway and independent labor port power high court na of Manipur na state government direction pirakanda lauruso tauruso hana pirai posting sumaina khodom bi thilla ta aga natraga mafam piraga laiba adum government ama ohenjaning de government gi chapchaba mak government marak yar besing nazu aikoina even court ki sing dagi interfere tortring ai dagi or any xyz concern higher authority sing de pirak ai zu mute amoina aina kai to yai mute sing na punjala kan koi kai do mina bi yai haiba khalla kanda Manipur ki thoi ba burning issues e waroshin ama prokodana oina mi yeng changmana chungani na tajit ai smain thamjagi Okay, I'm Fajar Hum Thambi, Maraksta Tian Babrem Telobje, Kiran break Matungda, Assam Rifles na Operation Jataduna Bunker, Kuniturum to Gaikre, Haiba, Huaduga, Hugination Highway, 37 da IRB Tongba, Basani to Gaikre, Aduga Poche Puriba, drivers in a Simian and Pusilaka drivers in Kanamatagi, Yang never don't have a TDC na. Transporters Driver Council of the Wafam, Aduga BJP, MLA Marina, Manipuda, Mosaki from the Hazalanda, but कोई कुछ चंग भी हो लेना कोई शू से एक्सटेंड तो बिना वो फम बड़ा सरकार द एक ही वो फम कोई नहीं ना करो वाली सो व्यूअर्स आई मनक सिदा अटेंड में प्रेम तो लफ्ज़ के ब्रेक में तुम दा काम सुनो महन जरा Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhum doida linkhatki Masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayam dugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pak na pangthokli wana hona jaba miyoi bagi sebani khanna angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kaya gi mateng pangjaba si sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi Miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari unit asida thamjariba matam gi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI 128 slice CT scanner mammography DEXA scanner digital x-ray luinana hematology clinical chemistry amadi clinical pathology immunology microbiology molecular biology amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers matamgi matungina thabakna yam khalakpa hena chinsilakpa asi koknanaba tongan ba floor singda sample Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi.
Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commencement open for 2023 and 24 session. Touch the pinnacles of success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Break matungda मैं मुतराम मौसरी करे लासेनिंग सी कोई हजुले फिल्म्स देदा तुमान तोंबा जगह सिंगदा कोई ओके मिलिटेंट सिंगना इवन ब्रह्मा दगी लाकपो यावना कोई बंकर सारगा लई रहा है सी कोई एलिट टीवी ने सु कोई ट्रोंग लौबिदा तेरा खुसांग बिदा को रिपोर्ट तौखरे तुआन बा टीवी चैनल सिंगसु रिपोर्ट तौनरी अदुगा मखादा ना कोई दोलाई थाइबी की केस ता कोई असम राइफल्स की अखोई कांस्टेबल अमसु नुमुइने पान सोखिबदु धान लेखिदबी पावंग पाव से सिंग यावखरे एयर ना ऑपरेशन चतु ना बंकर कुलुम कुनिथोरम थुगाइखरे पाव से पुन फम पाव से दे यावरे मरुना कोई वकन फाइट कुलगे कोई बदा सुद लेबा कुकीला लोबसिंग साजिल लंबा बंकर कुनिथोरम असम राइफल्स ना ऑपरेशन चतु थुगाइ की बलोना साधु कुलदा एआर की अनोबा पोस्ट समसु हांगदोखरे हाबे की पाव से लई अदुना कोई दोलाई थाबिदे की चंगे लग लेबा जगानी लेबा सिंग से स्वाइसिदने कोई ngasa ko nan makai ju khanar ga lakpa ngaki saungnaba ngaki koi taunaba si dum yawi mama pa machi mana haijabuduni swai sini ma pandagi changkhilakpa maya maduga su de leibasini su gi su sini achoboi sumur se suspension of operation haigadi license to kill license to extortion license to loot haibagi adu ba ya ba pira bra haibji achobu hangama ori madudani haji mayam gi Manipur Miamna, Soundary of Malay Basiduna, Swajitani, Imun Kanaba Machimno, Kanaba, Dom Minini, Hunichang Badum, Lumak Adu Yasanaba, Purapang Actinaduga, Swajidakoi, Sigumba, Sugi, Kambusing a Sigilera bunker to buy Kre Haiba, report Omutum the Su Seran Turan Bufum, Mayam, Pumaba social media, the Toba, Mayam Suya Vidna, Swajida, Assam Rifleski role, Adu Loreba Kongtang, Swajidikari having in Kiran. ताजित एकोई असम राइफल और पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस न सुगी मतंग लोकल सिंगसी एकोई यामना सिंथानिंगाई ओई अदुबो एकोइना जसेंगना प्रजा मियाम न ngasi तोंगान तोंगम स्टेटमेंट सिंगदा एकोई सोशल मीडिया दा हुजिति नेट थिंगरे अदगी एकोइना सोशल मीडिया की पोस्ट में आमम उद्रे मपालम दगी थागलक और एक्स वाई जे खरन थागलक नतन उद्रबनिना मसी पोत फंगद्रबनि अदुना असम राइफल सिंगी मनुंगदा मागी कनोदा एकोई सुमोतो चनरि बसे मागी जुरिडिक्शन अमदि लेबम तो ग्राउंड रूल लेबम तो ग्राउंड रूल सि करिनो जे प्रजा मियाम लोइना खंद्रगसु अखंग मयाम अम सिंगदना ग्राउंड रूल थुगारक मतमदा करी लौखते करी गी लौखत्रिनो हाइबना सिंग मयाम अम लाए मखोइना ग्राउंड रूल मयाम थुगारकांदा प्रजा मियाम दा मखोइगी नोंगोइ बेरेल मतोंदु ओनसलाकांदा अदुगा मखोइगी बेरेल दुना ममाई ओनसलाकांदा विलेज शिप खंगदे ऑर्डिनरी लेमेन खंगदे मयाम सिंगदु इंसलगा तव पोतुगी माही निंगाची मई चाइम से नखोइन लौबु ताबनेबा aduna ekhona nga sai mamang da ekhona dum haijari dune ba ekhona hauji ekhona rule of president ka do business ki rule number 300 ojo na togi ba taraga so masigi pose masigi matakta ekhoi nga sidi ground rule thugare singji ki marakta ekhoi nga si elected singna doroiba aranba mayam singse masi lala abanina makoina lo mayam da thugai abanina ngasigi makoi lo duna pullakanda suda suspension operation chanara kanda thamgado ba jaga Casing to Lulu Center Pungam the Melowi, Masiki Pose, Equina Committee of the Privilege and Ethics and Committee Makaleba Adugi, Kano Committee Duna, Rule of President Kando, Business to give Magi, Kano Haitaling as a Committee of the Privilege and Ethics Rule number 298 close to the Madugi Piriba. The committee shall examine every complaint concerning the unethical conduct of a member, both within and outside the House, referred to it by Speaker of the House or taken up it by sumoto and piriba poto madugi matugi na even sumoto case pok to paikala kanda ngasai elected mayam sing lokot pi hai ba sing se machi hana tap lokot ka ne masi lokal matung da ngasai paramilitary forces army sing na sugi matang da lei ba moi mi khara khujo khara dodi ikong kong na dum logi matung na pun ba yai ha ba se dum punjan gi bi yai ba even hoji ekoina lokot pa ya ba even ngasai gi 300 ta ngasi complaint to ba rule number 300 ta complaint to ba ya ba pi du matuk ta rule number 298 close to the piriba pochisu even within Mokogi committee to Labor Mogi Committee of the Privilege and Ethics Committee, Lady Committee Duna, Low Kachabaya Port Mayam Jingsu, Masidi, Lokot Pachume, Matang Sare, and Loweva. Even Masri
ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯀꯗꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯩꯅꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯔꯨꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ 하이브기 그림다 에코이다 먹고이다 하이브기 에코이다 타우나도 에코이다 까나나노 비비도 있는데 까람나 합가도 에코이 깨암 로 강하게나 한국 같은데 에코이나 빠자리바 마리레네바 섹션 나트가 룰 싱크라도다 에코이나 스틱 도로간다 와이 먹고이다 하이브 야바나티 먹고이디 먹고이 로 메카라 모이나 로 세미바니 로 잘라이리바니 로 마얌도 짜나한가도리바니 하이브지 먹고이나 먹고기 마얌싱도 강바마 마토 따이바 아드나 ngasi디 에코이나 하이리스니 어셈블리기 까칼리바 미훗 마얌싱시다 लारिक लाइसु खरा वाटपा और लो खंगदबा मयाम अमसु मरक्सिद तिनसलकपदगी इसिंगजे लुंगना चेंगदबदा नैरबनेना प्रजा मियाम हाइदिबा इकोने लाउ लाकपा इकोगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना सिटीजन नम ओरगदी सही सुटगदी बोल लेप याय अदुगा बोल लेप कारा कांदा प्रजा मियाम शासन रूल तोब याय लो सेंबे हाइबा पोल चक्र लैगिबदुना इकोगी कॉन्स्टिट्यूशन की फजगरबा मसक मयाम सिंगसे लारिक Ayam haiba, larik laisu da lupa, ada even judiciary da yamna mapangan kalali ba pose larik laisu mayamna judges oiraga administration da executive da mayamma ma powerful oba mayamna magi exercise sabchan tarokpa legislation lawmaker sabchan tarokan da constitution na ahum se khaido kanda kana kogi legislature executive amadi judiciary ke lobum thobo thokdang lawra ise lo khangba lo dubu mayak sengna praja miyam da honba ngamba kangku khaktana tawba ngamgadabuni haibase matang se kona kawbum chumdi haibaduni hauji akoina legislation kaktakna taina basu yaroi sumo to case lokat pa yaba makoi lokat pa yai hairaga ju executive lairima mayam singje ngasi kaidau laige ba executive sing na magi power sing administrator sing na magi power sing kari gi exercise to ngamde ngasi governor da even ikoi gi DGP na brief to buda madu piri ba statement mayam madu gi pot amugan irang tholo ibdo mana guarantee to ngambra governor na mangon da piri ba direction mayam mak in ngamadra ngamdra kana mak kaidau yai haibana sing base DGP sikoi kuki masane na hairaga kuki da onkala ga chaibna teba DGP amona magi lobum thokpa responsibility singdo magi parto as an executive ama oina state sigi magi lobum thokpa lobiu haibne ba ina haijarije aduga somna kanda legislature singdo somko gi lobum thokpa lobiru haibne ba mokoi anisina ahambada chapchana masagi duty perform thokpa lorko matamdani somda judiciary na su magi chapchaba magi thongna laina kolom machindo mayak sengna irakanda aranbana sini achumbana sini na pirakanda madugi matungina logi matungina aranba sing aduga landaba sing khandoktuna punishment phangom thokusina phanganba phangoidobo singna phangoidobo kana piba ngamgodo potse swaida amuk makha tarapda four pillar of the society or media na amuk ikoi masi mayam singse ikoi investigative journalist or even journalist amagi ikoi professional ethics nga na ikoi komjaliba paw singda praja singda sibogda ikoi na masi ikoi na hapa yaba yadaba sing mayam katala kana praja singda sibogdi yare ko sibog leide ko na praja singna khangala ko doje media gi pone even hoditi media gi right fobuda manipur di india manung da tiliba manipur sidadi ikoi media gi right fobuda ordinary common citizen amagi right mat padilai radna ngasi net pi da bagi ngasi all manipur working journalists union editors guilds manipur na ngasi adumba pau se phong da bagi natraga akogi pau ga marile na polom pasar sing shortage lak badagi phong da ba ya da bi pot amada ware lorop gi type da tholop mayam tholo ise akoi praja miyam di krai de hingwa haibno krai da lai haibno government am lai bagi tasengna mathau masak khang da basing yarok poduna ngasi mingchat thiba mayam thola gadi government am lai bui kari kanari ge ngasi akoi swai matang asdi war suwana emergency salai rakpa 355 salai rakpa natraga 356 ki matungina president rule salai rakanda manipur praja miyam je hingbane na nungai ragadra even military sasin lai balewak amada lai bane na farabra haina khalakpa praja sing mayam amana ngasi yauri adugo praja sing marakta government gi mathakta executive sing mathakta legislature sing mathakta judiciary sing mathakta media thokanda phongna wangang mangamam dabdo ngasidi ekoi gi news media channel sing da pau sing da ekoi sirasu yare ekoi yumpham laitre ekoi da khulai bibiro ekoi ta seng na makoi lanteng nazarage su kangu kaina haira ko tholopo sing je ngasi lengak ti yobiri sing taba nungai biribra lengak ki mari lena sing da mateng pangna lerba executive sing administrator sing taba nungai biribra media sing na madu kolom na mayak ina tharpa matamda ngasi irakpa matamda media person am oina journalist am oina madu thamoi da kari faur kana madu paudu iba matamda phaubi masida ekoi community marakta mitai community tangul community koki community adu community mitai pangul community na swai da pau iba yabra swai da iba yade adu bitagadi ponga iba pau sing sida ngasi people ke sentiments si yauna so eko adu praja sing si yauna wari ko haiba poche ngasi ekoi lenga
ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯏꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯀꯅꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯍꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯣꯛ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ XYZ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯅꯃꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯥꯗꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯔꯣꯝꯗ ꯕꯔꯃꯥ ꯔꯣꯝꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯂꯥꯟꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯕꯣर्डर होगिबा border होबसदा मरम ओरकांद मदुगी खुदोंग चाबा लौरकांद चंगसलखिबा मयामसिंगदो मदुगी पोतुनगी चाइथेंग अमा चाइना अमा ngasi khoi phangakpase machini yamna awaba pot ama ngasi manipur da mayok na hanbane ne khoi lौदबा ngamde aduna syumba mayamsigi marakta akhoi ngasi praja amoina khoi karamna hingani kamaina khoi future singda akhoi future generation singda akhoi phajaba sakang sing akhoi chana jaram nat culture mayam se boda puthoga khanane na yokhana bo honare marakta sumba khusem gi irang mayam ama even phamba chalaga hippa chali tumjalakba chali haiba singba adumba minusi masak khangdaba kangu mayam ama miyoi bagi adumba pi sinthari base miyoi badadi pirang singsi akhoi awara matam da nungai matam sintharaga su adumba devils nataga demon sing dadi akhoi adumba pi sinthabagi adumba hinchai tama sing dadi pi laite mi sing hing tak takpa hatpa na makoi gi mathok oi haiba masak oiraba bangkhak oiraba adumba refugee foreigner or aliens mayam ama illegal immigrants mayam ama thonba adumba kusem gi irang manipur lejaba resourcing lotion ba manipur lejaba reserve forcing protect forcing lotion ba manipur da adumba manipur da horaiba naharol mayambu drug ki adumba lanjangda ekhoi isena da opium war thok adumna manipur da poppy cultivation poppy plantation tawrakanda number 4 heroin nataga any XYZ drug na madugumba mayam ama sunga kana paisa tanaba honraga leinaba honaba khupu mayam adunga ngasi manipur praja miyam thrup mayam wan banena ai lawdaba ngamoi aduga chachengna aduga India government na home ministry na adugumba army gi mayam ama sabga pot mayam ama border gi sangaba koi kilometer chamri mungak na bagi kaino pigre haibase ngasidi ekoi thenga ju thengna huranba matung maiding ba haibado adugumba thogdokta ngasidi koi sumaina uri adu manipur di ekoina changdamna ba yai english ki adugumba prabhav amada quotation da hainaba all that glitters is not gold haibado adugumna manipur se langi phajai haina mapandagi second switzerland ni north east india da leibani haina taraga su ngasidi adumba arangba posukti oidre mapan thungda dang langba manungda aduki matik foraba aduki matik mammaba praja sing kangaunarba चेलबा अदुंबा लमदम मम ओइरे हिंगबा चाबबो मतिक चाना थंगबो लेसलबो लमदम मम ओइरे हाबसे ngasi मालेंगे प्रजा मियामना खंगी मतमदा इसागे अदुंबा कल्चर इसागे ट्रेडिशन इसागे लैंग्वेज इसागे स्क्रिप्ट फदन लेजबा लमदम ममन खि चाना लेरमदो मियोय खुजोक खरना मांगन बने हाबसे ngasi अदुंबा इंडिया गवर्नमेंट गी मरि लेनबा कंसर्न अथॉरिटीज सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट गी सिंगना खंगबि बगी मतकता स्टेट गवर्नमेंट गी मनुंगदा यावरिबा स्टेट गवर्नमेंट नसिबो चलाइरिबा स्टेट गवर्नमेंट नसिगी रिप्रेजेंटेटिव ओना लेरिबा लेजिस्लेचर mayam singa su khanga kanda legislation sing dugi marakta phawam khara apamba yarum khara apamba alu khara yauri ba singdo khandok pirakanda lengak singje annoba mayon chong pa yaba nungsi chanaba gi adugumba mayam ama thaujal mayam ama ekhoina uba phangada ba adugumba lengak sasanama lerak pa yaba mongda ngasi sembi ho natraga di ekoise soidamaki mitai community or any furup sing manipur gi indigenous yellow furup peoples mayam sing di sinking community oire haina ngasi mayam na laurei ba por sing se achumba taragani haina ai taji smai thamjage maram maduna ngasi lengak shasan tawiriba lengak shasan mateng pangliba even praja sing oiro aduga media bo oiro any executive oiro legislature bo oiro judiciary gi bo oiro mayam sing ekoi amato na lemina rakanda apunba manipur gi integrity na solna bo honariba integrity thugaina bo honariba apunba gi saktam thugaina bo honariba kangu sing se masidi lotion na maru phungna mutakna ba amuk khanna matung tarakpada future gi ekoi gi generation sing da basung mothok wathok nuai ta ba mihat mipun misi mina amadi communal rights tholakpa yaba mayam de thoktanaba karama makal gi planning policy program paikala kanda karama makal gi system ama masi manipur chana laga sema kanda thamjige habdo ngasi khanda matam yoren tajin ai sumai thamjige Okay, am phazam thambe Kiran Maru na hazik le film masida national highway ani da koi pot chei singsi lone pungthur rei pusilai le mari bole pa na sungak pangam de na high court fom su leiri adu ngarang ki driver na transport and driver council na
कोई प्रेसिडेंट तामू रंजना अपील तौखिबदा कोई मियाम गिदम पोस्ट पुसलो ड्राइवर सिंह कना अमत येंगनब नते है हम थमी मरुन कोई कुकी ताब जगह सिंदा थुगाइरकपा अदो कांगपोपिदा हजी गाड़ी फाजल लेबा कोई इम्फाल जिरी लंबी दे थाव की गाड़ी सिंह पुसलकी हम सु लेरी अन स्वाई सिदनी हजी पुसलेबसिन नहानसी अखोई की एडवाइजर टू सीएम अखोई कुलदीप सिंह फोंदोखिब लई लंबी थिंगिबा मैम सी करिगिनो मसी तौसी हारा काना पुसले पुंग सिंह दु तंपा खक्तदा योगिदरा अतोप योगिदरा न कीबदगी तौबनी का वहम यामना irresponsible oiba wafum kya phungdo buso khoi media ga adu interact tawda dum thoi aw live film sidida koi driver sing na taina ba driver sing na hing tumdana koi gari thawra kana chana thana ba mathai khubak ta hapaga pura iba ngakni sum sing da koi driver sing da attack tawba sum mayam si ram tawhoi taba por haiba tai lan gi matam da di sum matam si aduna swai sida koi transporters driver council tham phum sidati kiran gi ba kari mole da स्वाइदने ताजे ने ममांग पंजाबदो मथेक लाइन मतंग रिपीट तौजगे हिंसा आइटम बा डायमंड सिंगददी मियोय बगी मिलुगी पिरांगी ममल लेते मियोय बगी लाइफ के वाहन थोक लेते हाइब वाफम दुनी अदुगा अखोगी यामना इररेस्पोंसिबल ऑफ स्टेटमेंट नमा पीरेना ताजे नो हाइदो अखोना ताजबदु सुमदु नुवाइते मदमाइना थंगदम नते अदोय तागदे अखोई एडमिनिस्ट्रेटर सिंग फेल ओरे हाइबनी अखोई उसी एडमिनिस्ट्रेटर सिंग लाइतरसु यारे हाइबनी एजुकेटिव सिंग पावर चलाइबा ngamdre हाइबनी मदुदी वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नि अद गवर्नमेंट की मनुंग द खनगदब पोतु मीडिया दा मपान थोलक पाइबसे मखोई वीकनेस नि मदु मदवाई मतंग दा इकोने नेनजनिंग दे अदुगा ड्राइवर हाइबसे एनी प्रूफ जाति खुदिमकी लोनमक यारंगनी मखोई लेत्रबगदी अखोई मणिपुर की सखाव लाइफलाइन ओरिबा नेशनल हाईवे अनिसदा ngasi चेनबिरिबा थौबिरिबा गाड़ी मयाम सिंगसे लाइफ रिस्क लौरकांदा फूरगा मुल्लगा फोइरगा नोमई उल्लगा चागनी लुट तौरगा चागनी हाने लाइबा प्रूफ जाति नत्रगा कम्युनिटी कांगु मयाम सिंगदो अखोन ममिंग पंजाबी वापन नत्रगा इंडिविजुअल सिंगदो मखोई के अतंबा चाइना साइथेंग मरकता थवाई खुबाक ता हापा कांदा ngasi अखोई मणिपुर प्रजा मियाम हिंगदबा यादेना चचरीबा ड्राइवर मयाम दुगी प्रोटेक्शन पीबा ngamdaba तारगदी मदु कनागी फेलर नो करावाई दगी हरपनो हाइबददी अखोने नाइनर दुरगसु मदु दुम मयेक सेंगनो उरे मदु सिस्टम फेलर की मनुंग द सिंगबनी सिस्टम फेलर ओइबा जगह सिंगसे सिस्टम दो कमाइना मदु रिकवर तौसिगे कमाइना रिपेयर तौसिगे कमाइना सेमसिगे हाइबसे गवर्नमेंट की मेशनरी सिंगी और गवर्नमेंट की मखाद लेरिबा मदुगी मयाम सिंग मरि लेनबा ऑथोरिटी सिंगी कनो ओइजसनु अदु अखोइना मदुदा पुसलकदब पोलम मयाम सिंगसे मणिपुर की जगह यौना पीबा ngамोइद्रो हाइब स्टेटमेंट दो मदु विड्रॉ तौब चुमी मदु लाली मदु अरानबा स्टेटमेंट नि मदु यामना मदु करी हाइ तारे मसागी रेस्पोंसिबिलिटी मसकंग दबदक दायित्व लोब ngамद्रबा मदुगा फेल ओरबा मसा अदुगुंबा अनफिट ओरबा मी अमगी स्टेटमेंट ने लौदब ngамोइ चुमा मयाम स्टेटमेंट सिंगसे कंसर्न higher authorities sing government of Manipur ki manung de yarba sing de topira kanu aduga praja sing da madudi enna madugi high level la riba khwaidigi aduga even adumba kano decision lo godo bana ta advice lo godo kangu sing na bauta adum film de legadi ordinary common layman people sing da kari wakhal pongani habda makoi khanbi matam chumi aikoi hojikti aikoi leiriba pot mayam sing Manipur government ki adugma stock ta aikoi sana thakna ba kyam leiri ngasi aduga bazaar manung da yoliba karbar wala singna loning ba paisa lora kanda nongdol atya pak na ngasi adugumba mamal sing wangkhat kre haina PIL ama file torpada government of Manipur da ekoi Manipur high court na pirak directive sing do ngasi aduguma PIL sing dugi magun sing do ngasi government na law du ngak popot orgadi masiyam kina moi koi contempt of court na sing ba xyz mayam sadana ba honara kanda PIL tharaiba mioi misak sing do ekoi na ikai kumna ba urpham thoi Manipur praja miyam na ngasi wakat from chiba wakat from try do wakakani khandana leiba mayam sing do asigumba larik laisu hairaba mayam amana काचिन कोया द चंचल लगा इमुंगी काचिन नमदा नतग एनी मांगोम द खोंगाई चलगा फमगा लेथुक मतम नते अखोय याम आई असिंग नते अखोय बु ताकपि तमिबो ngam bi mayam थोपिर ओ मीडिया द अखोयना ngang ba अखोयना पिरिब स्टेटमेंट सिंग द चुमे हाइजरoi अखोय द गेन खंग हाइब्रा mayam gi स्टेटमेंट सिंग प्रजा मियाम मेकअप थोकनबा प्रजा मियाम भाप तानबा प्रजा मियाम gi खंगदब mayam ताकपिर रो अदुगा mayam से अखोय अमतोयना खमिनरगा अमतोयना उमिनरकांदा अखोय अमतोयबगी अदुगा वाखलोन सागलप ngamgani लो खंगद्रबा लो चनद्रबा नत लो दु लई ट्रेन लौबा लो लैरगसु लो दु मांगन नबा होनबा मयाम की मरक्तदी अदुगुंबा चाखटपा मानबा अमदी मालेम की कंपटीशन सिंग द यावबा खुनाय म ओइबा खक्नमोय अदुना अखोय ngamnaba होनबा दमकता अखोय लो सिंगसे सिना करी पीरी लो सि तसिन इंथि जना सिजनबा तारगदी लो सि ngang चप तारगदी अखोय सुंबा खना चाइनबा थोइ सिंगसि थोकदरा थोइद्रा थोइ हाइबा सिंगसे खंगकनी मसिगी खंगप मतमदनी सिगी रियलाइजेशन सि लाप मतमदनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अखोय की
fundamental rights ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fundamental duties ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fundamental responsibility constitutional responsibilities ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ professional ethics ꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦꯅ ꯇꯥꯖꯤꯠ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ statement ꯃꯈꯥ ꯇꯥ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯗꯦ Okay, tamo yam phajaba kiran thambi aduga khoi losilapsu losile aduga khoi haji maruina khoi santi purak pasini myana pamse haji yam phajaba pawma khoi gi hoilan paw hoine khali hoilan paw yawre khoi Imphal East ki sana sabi meti khuldi koina tariba kuki khunsinga nang nungsi chanana leminauri afum lei ana sigi jaga se da khoi thamna popida haji lei bisida khoi kuki lebo sing khoi meti sina kan bagi afum su wari tongan ton afum yama leiri aduga yam nungai taba khoi sengmai gi da khoi ngarang somil ma thadok ki afum su leiri jerak sidai da khoi sugum thodok yama leiriba nungsi chanana purna honere duga jerak sida khoi yam nungai tabadi hokiba tang taruk tagi hoji fawda thiba khangdan leiriba khoi kumbong dagi atom samrendro han khoi sanga express english edition gi ma sub editor or mani matung matung da iwis ti thabok tog gi ma chana ki puna chamina ki ba kiran khoi ani hajik thi ba khangdan leiri si mata na ngang manipur press club ta khoi paw info pang thwe to da ma gi thi ba khangdan leiri ba mi ani sigi loine bising amadi macha sing yawi footage thajar ke duna hojik fawda khoi changki ba jaga si khoi olympic park fawda ma gi trek mobile tracing tau matam da buk lei hai phom le du haju phawda ma khoi gi langla langin amata na khangda siam nungai taba pen daba aduga hauji leiri ba lenga asi lei taba ga chap mani hai ba thiba khangni leiri ba mi ani gi loine bi amati macha sina phongdok ki basi yam nungai taba hai ba tare na sukoi basi pikraba manipur ni do mangi basi gari yauna chakhi bani quit ama tongki bani madu su thiba langla langin da khangma ngam daba masi karabara kari maram gi hai ba family side gi yam nungai taba phom thamang ko che size da kiran gi ba kari mo itham तासी अखोई मणिपुर थोइब थोदो वाथोक सिंग यामना अप ngaतनि यंग हुसि गाड़ी तोंग चटखिबा इवन मकोई स्वाइद लेरे हाइगा ट्रेक तोबो फंगिदबा कराइद कमाइना मांगलिबनो कमाइना तोरिबनो हाइबसि यामना अकीबा पोट अमा लाए ngasi manipur da tongan tongan ba अखोई armed forces special power in 1958 के चाइथेंग दा फाकाप ता अदुगा फेक एनकाउंटर दा मिली सिंगमगा समंगा गा कुनगा निपान कुमापन सुमाइना चुगा हात खिबगी मतंग दा खनन नरनबा सिंगी मदुक्ता अखोइना ngasi di अदुगुम्बा रेजिस्टर तरुगा लेगिबा अदुगुम्बा मी हातबा मी फा मी पुन मयाम दुगी मदुक्ता अतोपा हिनबा मयाम दे लेरंबा याबदो ngasi di अदुगुम्बा थौदोक सिंगदो ngasi नुमर यामना नाइटमेयर ओइबा अखोई कोकता अदुम याता येरगा लेबा पोट अमदुगी मनुंग दा ngasi di अदुगुम्बा मी अनि हुजिक ताजिन पाबिरु ममिंग अनि दो ngasi di मांगा थी फंगदा लेरगा मकोइगी इवन गाड़ी खंगदा मसा फो फंगदा बजिन ताकपदी मणिपुर दा मी मांगनबा मी हातला कांदा कराइदा पुगिनो कराइदा लोइसनगिनो कमाइना थंबनो हाइबो खंगदा मोंगदा हातपा ngamba professional killers mayamama maduga contract gang mayamama leirabra haibagi singnaba tajit khoi swaida fawi aruga nakalam romda yam nungaiba paw tajina hojik madu makha tadringai da mamang haibigi bida sana sabi khulga thangnabada kuki ga maitai community ga yam nungsi sanana lehowi haiba poto madu matangdi yamna nungaiba poram khatang fawi tajit aduna tasengna aikoidi manipur da ngasi aikoigi leiriba thoiba thodok wathok mayam singse khusemgi oiba थौदोक वाथोक मयाम अमा ngasi di aikoina thengna re sigi marakta aikoi adum yamna mamang dagi adum aikoi ta sengna laaga lagiba permanent settler on lagiba ogera xyz ogera lagiba mayam gi marakta aikoi ta sengna maitai ga ngasi kuki ga tholokpa classes singi marakta maitai ga kuki ga adum nungsi sanan lairiba se hawai makoi gi mingda aikoina kuki haina logi ba taraga ju group mayam am punsa laga sagala ga koi kuki fruit ne lagiba taraga ju aikoi hana aikoina se khongjai haina lairamba xyz lairamba aikoi gi kuki fruit ta chingiba mayam singse masigi singsi ka adum laimin rakpodo adum nungsi chanan laigani adu masrais da akoi masi tholi be irangs di maduna mayek sengalabani akoi nga sai high grade se akoi illegal immigrants me amama aduga manmaram de sang pala lawu me amama na khulai pong na paira kanda even manipur government amadi government of india gi marakta suspension operation marakta pawda myanmar gi mp ma yauna madugi president oiba adugumba organization ama pawda kuki lalawu organization ama pawda ngasidi adugumba suspension operation yausla ibani suma mayam tholai be posida adugumba manipur lai jaba kuki singna kaidongoi de irang chagaloi manipur lai mineba kuru kuki frupna maitai frupu mangnaba maitai frupna kuki bu mangnaba natraga atoba frup amana aikoi frup ama mangnaba indigenous people singi marakta kaidongoi de silu eba je masin mayek singna tai maduna haujik aikoi lengakta adugumba achouba pressure ma piriba prajamiyam da achouba chaiteng ama piriba mapalomdagi changchalakpane haibagi chamada 99 thajaba thamaba illegal immigrants me amna thonba wathokni hariba potse
masida mateng pangchil matraga adumbada tasengna Manipur praja natraba Manipur gi wangmada changai ba mayam singi mahik mayam singse government na athu matamda phado pa hauda taragadi aikoi tasengna Manipur da kaidongoi da tangdu leitaba punsimo oiroi masuguma mayam singsinani aikoi tasengna ngasidi Manipur da communal tension communal riots civil war thongna bi macha mo helebi haibase government na first priority amoina asugumba illegal immigrants aro reserve forest protected forest tasal aiba or any poppy cultivated asobo thodang loriba mayam singse masigi matakta su aikoina madungum mihut ne thagal aiba makhoi gi mating yaubne ne aikoina chingnaba leriba mihut mayam ama ngasi phongna separate administration government within the government talaiba kangu singsu aikoi sumo to case ngasai koina haiba rule number 298 clause 2 da khoigi ngasagi mogi committee na paikhat pa yaba poto the rule of procedure and conduct of business ki manungi the yaujari ba rule number 298 yauri ba poching do madugi committee na tawgada ba magi privilege committee na it is committee tawgada ba poching do madu su paikhat piro prajamiyam na ngasi pabung ojoina hanagi ex MLA aduga yamna veteran politician yamna khangairaba aduga law khangaba misak amana ngasi adugumba rule number 300 ki matungina madugi complaint taw horise praja miyam khoisu adu madu complaint tawsalasi adu complaint taw horakanda masigi aranba miyam mahik miyam singse mayek sengna tholaga phadu ogani makhoina Manipur da Imphal da amuk ana thola aroi Imphal da thola aroi aikoi sidaisa separate administration ma political stability ma phangna hona ba aduga aikoi miyam ama tribal ki future ma ibado aina hangningi karam tribal ki future no makoina laura ibado makoi community amatangi wa nganga gadi makoi Manipur as a whole prajamiyam gi mihut ne ibado matik chari ra ibado aina hairoi nasana hangjau nasana khanjau nakoi matik chadaba madung mihut ni mahut oibada kaimta madu qualified oidraba leadership quality sendaba nakoi di separatist movement aduga ta sengna prajamiyam khana nabada injanba mai chai ngai da mai haijanba thau haijanba kangku ne na lawdaba ngamoina mamang da haijagi bido amuk ana repeat tawjari aduna suma mayam singse masi thoktra bai damakta di hoji mi mangiba mi pharaga kapkiba hatkiba yanba tawu mayam da ikona ngasi tadaga pawoina lakpado ngasi di ta sengna even akoi hoji mi ani manga thiba khangdana leiba even makoina masi loramba lewa ki thodang mayam ngasi praja miyamna ngasi ningjang kana makoi sita toromi si torombani hoji si tawri hana khangani bodo makoi gi adung identity po makoina tawjana mo da loina mangan bagi pot amaka ngasi laiba se government yamna kum ningjan biu masi gi positive hagi nate masi gi pot civil war invite tawbani adu communal riots tholakani hana ikona mamang gi harak lakwa even akhang hai expert mayam ama ex MLA mayam ama adu veteran politician mayam ama su ikona pirak statement da ngasi manana pirak haiba se aikoi naha amoina ngasi uriba yengiba miyang singse masida achungba kaya amasu ngasi yaure masi yauriba achungba mayam se lengak sasan da yaubiriba ngasi gi legislature singnasu masi thabakta masi gi aranba mayam singse chumthok bona bada hena mai onjin birakanda masida ai famgi ai post ki natraga aina sima oidaba yade ai lenga ko oidaba yade matung taraksu oirokani oina hona gani yana khallakanda lanthum yamna paishallaga leiba kangu aduga ai constituency da thabak yamna tawi haraga haraujaba kangu aduga ai constituency magi mai constituency thabak tawba ngamdraga nokpa kangu manadana chaliba kangu mayam singado nakoi karaiba humpu makoi karaiba humpu singse masaida lemori ba makoi yankhaise masdi law abiding citizen of the country or the state ne nakoi khanjara kanda lebak miyang miuni khalagana koi khona minarakanda khona birakanda chapmanaba chakot thorang paikhatakanda se aigi lamda aigi constituency da aigi nauria pakhang lakpada ising thakpa phangadi sandel ju changno polsu so sampur su mori yesu ising thakpa phamam thoina thangai ban jo haiba poto khanga kanda chapmanana phangiba pot khunimak se phanganna facilities mayam je aikoi constitutional right ni aikoi constitutional protection phangadabni haiba samana da phangan biu jaga gi tongan ba law jaga gi tongan ba right jaga gi tongan ba sakthum masum phangnaba pot honabada masigi divide and rule policy kitchen politics sanaba manba politician mayam singje maru phangna praja miyam mochip matam yore aikoi tasengna khwaidagi thabak tawre hariba mihutto khwaidagi aranma tawba mihut nena aigi pot lawjagani maramdi mahangna mafam amada magi constituency da yamna thabak tawba taragadi thabak chawjaba ngamdaba constituency dagi elected MLA representative ado madu thabak tawdraba matik chadraba amoina onbani aduna lo na makota chapanaba mokogi tolop chamanaba power chamanaba kano piribinina madugi potada manana tawba habase makoi yankhaina manadabagi masak mayek sengna masek nga naina tholokpani
manana thabak tawbiu manana thabak tawragadi manaba pot amada sakthung amada yenbiragadi praja miyam na ngasi hauraiba movement ihau mayamda kaishu lataba khut masing thek payaba lalauba kharana or government of India khudong chaba laurakanda suspension of operation laiba lalauba nongoi paiba kharana threat torpada praja lakh kunipan makoina paiba nongoi dana one time da kapaga hanba ngamgodabu nate makoi adugumba lo thugaiba nongoi pairaga praja da berel matun onjalga nongoi kapaga kangu sing didi praja lakh kunipan aduga hujik ikoina census da lakh kuntre kunipan piba lakh kuntra mari manga laibasina one time da thumjallaga lotion gibi yaba poni government of India government Manipur na lotion daga jo haiba wapam je tajir ai sumai thamjage aduna suspension of operation da ground rule thogaira kanda makogi nongoi berel nongoi maru praja miyam da yenaba hoda isdi praja miyam na sauragadi one time da amuktang da phummaga makoi bu lotion gibagi adumba step su adumba lorba yai nadaga lorok khibi yai haibagi wakhalon adum lai aduna masigi singji khangna makoi ju miyoi bani miyoi mrakta leiba targadi miyoi ba amoina nungsi shanana amatu oibagi lipunda integrity isagi ngakna isagi lamjigi isagi fruki integrity ngakna isagi culture tradition amadi loimak mayam singje ngakna malem miyam mangda koi frup jati mayam tinna leiminaba Manipur gi phajaba saktam phajaba mayam sigi punna ngakminna sena aroibana appeal tokita losilabda nang ta kiran thambi ba damaina linkian mana ba hai kan da koi MLA yankhai li hugi matung da koi India ti any the report to phom si naron thodang yaure kuki militant sing matak da action law na ba MLA kunthra bari na union hon minister misar dakshin kraiba ma aduga sana lebak tana su tong na ba BJP gi MLA bari na home minister si ekre phom le adun sai jene koi linkian mana ba hai kan da handak ta koi tuan ba chairmanship tagi resign to gi ba singni Radhesham Karam Sham aduga akoi Prawnam Brozen aduga Raghumani hariba si sana lebak ta front page yaure ro somna kanda naro thodang de piri besnu hariba petition sign to aduda Manipur Chief Minister N. Birenam Sung Assembly Speaker signed to Yauki de have a report India Today any the report to say Naron Todana Ponge Aduga Sana Lebaki. So I didn't know Lincoln Manaba Madi Kangna signed to Karigino Aduga Hoi Moimasi resigned to Gibusu Lady Aduga Uzi Leriba MLA Tara see Kuki MLA Tara the Tares BJP Moi sign resigned to Sulate Bakuzi MLA Haigadra Nataga Minister Haigadra Kari Hagadage Hazipa Adumba revolt or Raka and the Kari akoi moi da kari ming pi ba ya ba ge ha bisu aso hang ma na ma tang a thok pa hai ba dai su ma thok thok ta ba mo oi de duna sai si da koi machet pi ne ba gi mong ma to ba apun ba ge saktam mo u phang da ba se sai de di as a social activist mo na kari hai bi ni does it as a social activist or another so as an ordinary common layman amoina koi Manipur si koi malem da thok ta ba thok do wathok mayam gi thokpham haurakpham aduga masi masung bagi jaga ma matam sang sin mamang dagi adum uraga koina witness uraga lai sidai da koi moi MLA kuntra mari ma to so toy chongana tawba ari som nakan nakalam de MLA mari ma tongana soi tawba som de MLA tara mana tongana soi tawba makoi MLA lairiba makoi si saruk ahum thokna kaiba ekoi jajeng ure praja miyam na masi ekoi na hajin manate media da ko toiba pot tajeno si pathokib yaw pot da haijabani adoi tagadi makoi humfugak laiba du bokta wakhal lingen manadaba matam du da ekoi praja mi lakunga tare nipan kuntra hena lairiba jaga sida karam lingen mano ekoi amato na santi proxy haiba ngam godoino swais da ekoi na north east da ke karakpa karna sangmagi yamna fajab statement namaka ingarang media da ui leader mo organdi ka dungoi da ma ke lewak thukai na mo roi leader mo organdi ma ke lewak nuksinatram ka dungoi siloi ma awaba taraba mayam sing praja jing digi thola kana ma ne help tong no hona badu madu leader mo ki asengba kainoni ma mission ma khak oi roi kana haiba faja ba ai loi mo ni jam thoktre haiba ai na pa matam da yamna ma gi statement do yamna bold and courageous of statement amane na ai na uzai adu maina ai koi chapana na lemin narakanda ekoi Manipur gi leiba ekoi gi mayam sing do oi makoi marina pinaiba moi chairmanship ta gi resign to gi bududi makoi na makoi thabak to ngamdre thabak gi si pidre haiba pot no anda belega su leba ki we pot ta makoi lobum to thokdang lor pot singta ni ngai ni aru somna kanda speaker ga ekoi gi CM ga yaud bu matang do makoi gi opinion kari leibano ai madu gi pot teacher roi adubu lemhori ba atopa mayam amana ngasi suspension operation masi gi se yar roi masi yadre masi chana bada farak ta leire haibu ura aga ngasi government India Manipur state government gi makoi gi legislature sing na smai pire ibase masi singtha ni ngai ni makoi na
state na yadagadi center khatangna madu su da sign toba kedongwedi yaro hena khali state ki logi ba pot aran ba pot sing do madu ngasidi mikap thola kanda aikoi gi aran ba sing shamdo ko sumena lorokpa step ama singi manungda amane na lowi aduna aikoi suspension operation gi ground rule thuai ga do leiraba suspension operation gi wan thok lehlo do leiraba suspension operation ne haraga magi kem gi wang na tholaga magi khulai mayam do paira kanda ta sengna prajamiyam da aki tu jung pon ba yaba mongda tholakna ba pot leiragadi makoi gi suspension operation do thugai ra kanda makoi ga awu mapamda ikoi india gi paramilitary forces army sing assam rifle sing state forces singa awu mapamda masi humanity gi miyeng de yenguragadi kamna ba hanaba sunaba je patta boragasu kamna ba hanaba sunaba angam mom tanaba makoi gi separatist movement do yade haiba constitution na madu yade indian succession law gi matungina madu gi poto madu aran ba pot amani na ai ngasai mamangda haije gi ba poto madu mayek siengna madu succession law gi matungina criminal charges me am makoi mataka tobi yai haiba poto masugi poto khangan ba chummi haiba se ngasi elected singna executive karo elected representative singna khangak padagi bhap tarak padagi madu gi complaint do horpa oiba chala haina ai wakalda singna ba fausai da singna madu gi poto ningan laitana prajamiyam ngasi pamiba mayam sing prajamiyam na purakpa pamiba santi adugumba imphal iski adugumba sana sabida hogi kulga maitai kulga punna leiminaba nungsi chana leiba poto adugumna magi thangnabada leiriba magi constituency manung do leiminariba yumlon kalon leiminariba singduna magi awa nungai share torokanda nungsi chana ba puroknaba honaba natragadi external forces samatana tajit ka iga phana khana sene ba thokpodo tajit ka iga oiba chapchab emotional binding ama sen relation ma leitri phawudadi mi mana Jit Ningomba nanga kiranga nungsinau haiba se kaidongweda nungsina ba yaroi isa isana langi ba soi ba mayam singdo khara khara handok hanjin tawnara kanda nungsi sana ba gi mari samakadabani mi amana laga sembiroi isa gi imung da hori ba mai isa gi iram dam da sai ba mai sing mutat ke haragadi aikoina thok kanda hana madu mutat na ba hona dragadi mapan gi lakpa mi singa chensil laga kaidongweda mai chapodo mutat loi hauji social media chakolko matamda irang thokko matamda mi ma soga taba matamda mobile da video kapaga photo kapaga upload toro thagal kanda mi ma soga taraga leire swaida haina lowbuduna hena maru oiba doina lognaraga madubu kamaina kanjige kamaina farses pijige karamna hospital yonjige karamna soiba mijige mathwai kanjige haiba pot kauthokan tawba adugumna thawdok tagani ana taji ai smai thamjage aduna aikoi yamna kupna yam sectionna aikoi communal oiba wafum communal tension sagatpia ba wahi wata natraga any soirabasu lalabasu aikoi gi toriba pot singse isa isa gi realization am kaktang di leiba chumi isa isa na thangi ba khungthang lali chumi isa na khangjaba mayam leramgani khangdaba taragana prajamiyamna natraga any section of the society na haire iba laurei ba pot mayam singstagi madugi lokshan biraka tasan birakanda isa isa na semdok na ba khatang hana hona minasi natraga di koi apnmagi saktam aduga ning tamba koi yamna peaceful oiba santi leba leba amoina hana leijaram ba dumana leiba khak ngamoina tajit ai smai thamjagi Okay, yam so hom thambi akoi khudimak gyan taminaba hoi haukri budi haukre forgive and forget haibu taka oi aduna tagadi akoi siwada pugusu yaro hena hena baduni magi chanabi matungina coffin chatkiba natraga singmon tare nipan mapan tayar ani hum he haina baduni khone fagiuna sumadu achumba bafamni. Thank you so much Kiran ki chilo matam kai thopir kan ELITETV ki news zera klok saru jabina toman tom issue sing maling sim phala phongoba paw se singi maru paw khra khana bada saru yabi bi dama Kiran bu hanana thakachini ngasi de dom ELITETV ki news zera klok matang solution generation ni mang haija budini ko channel se dum nang napa cable operators na contact to view channel se MCTV Manipur cable TV GTPL kutang da channel number 991 amadi 975 to phongbi gani masi da tana ko channel se Facebook Instagram amso YouTube to phongbi gani maro ni YouTube da 24/7 akoi channel se phongbi gani adom like to ba share to bomdi subscribe to ka bu at the same time notification bar changbi na bell icon nambi dina kuta ki bizari ba breaking news sing asi ta bom su ying putung chabi love you adom su ko da feedback am session bibi ko email address info@elitetv.in ata ko WhatsApp number 9856236124 nataga 8415875251 da adom na feedback am session bibi ko ya gani adom na bibi ko feedback am session thabak to onto na ba matam kudi makte ELITETV na sem sa na lejei hai bom thamjaraga ngasi gidi kanene be thingni jeri pine birisi
Adom gari macha darkar oibibra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangay Pro Kudong Chaba si mangan bigano ngasi mag-contact tobirau terms and condition apply.